A month for I latte obi a betie Sompa na 3.1 eye Asem Mpe Nipa dwumadie ya da mose ahuri ene minya madamfo bi wo tema committee 8 na nanum nyina tutu na okoye kona si bi na fa oboss chale apuru ha kesi ho ya be huna mane ana cat kiss ne so me to him no ma ho 444 no nanum nyina tutu aka ba ko pe ba ko no so keka nti sa do fono me nyina so anya to him no ma ho him no ma ho hey somehow okay abusia for and na yebesi muntam ne yadu ntam and na yebro nyabosome etoso enkono no ne da etoso 7th September 2022 Ana suyesie futu sam naba kukre tem futu sam no de nyankopon de beba no ene ye de ba ibi gensi ibi so gensi na ya fara se awurade ena etuyefo nti mama ye hwene ye ofsofo Paul Kwabena Paul Kwabena Yeboah Afari ha hene yire aberewati akuya Yeboah suama bronya ha the longest name on radio bia so dina warpa no hene yire aberewati akuya Yeboah asuama bronya ono so abba sa ena omuna samwa so ewa ha yensa ka ahenkwa bi ya ebresim no bi na kyerem ahenkwa no afena yede na to adurum anti TV brenu dura ibi na kyerem oba okurum so oba ye enquiry sa katacha oba man kwada na ba kono no wodi ekoto foforo afena wabenzumu na ni aye no totontoto be kakra na obube nyina sana tie okay na abrabono dama na ote sana tie my research bi mahunu se oba bia nyaware obeware obebia onyaware a obeware enne na meka se muisi obebia dia waje daite ano kura no onya be ma so obeware no obegya se adwuma no de ogina ho ogina plaza ya opo bia charge no se onya be ma se me ne wo kwotene fie na wano bibia ma madi me kwadwuma na wo hwefie ya wo ne ahwe ma onya be ma sa obejai ngona adwuma no se oba se eye ne de so wo sa adwuma no mu a wo boa onya be ma eware no se ema omopa ware na aware no a ebinum emema yenye ene woru me ya afra niti eno na ya na ama ema no tore bia na onmane enye awade ho no awade ne bi ho no mo a emema omoye ne no omo enye no omu nyina ya frafra ene ya hye Sompa ntade no wa ha se ebe TV so a mo be hu ye yi pa Sompa ntade ene ne che ya hye ene meko aputuja obi ehumia Sompa bia ni ade duru ha beda ye ntade ne de ne na kwa robo anka ne na yesi yishira ntade so amaye nti at appropriate time yishira ntade no so okay I was there for mama yankwa yanim kukre
and ten. Oh, and now a futu semo ya de bra manfo no. On say eto da bia nipa da sani esese wuyi wani na wo pra waso e wo nsem be ho. Eto da bia yi wani na pra waso. E wo nipa ano nipa da sani na no anu edi nchi di makoi wusi wudi e kire be hawo. Enseme wo wiase no de aso tie eni de ani hunu no sa no so obeka obi di abonwom ka ebeye ohaw bebere ka yensempi enti etoda bi anipa esese wisisi waso ewo nsembe ho na wuyi wani eto nche se de wuhunu ade no wahunu so wuhunu aboa bi ye frero nwam wo ye ntakraboa ne kase re cha akoroma kakra somehow no be se pete na wose ono wanse den twene ni hwade paasa odinani to e de hwade ese wo huni enso no wahunu onwam so odinani to na hwade na boa mampam so se enkwase asemti ene obubu nnua esi na so mo de mote wor makeka se mampam wasusi se mampam wasusi no osensemfo ne nkwase asemti ene wodi nnua sisi na so enti oni panse bi wo ho a yiwani na pra waso anya sa ebe ha pa mama menka asem wei oni poda sani biye ni wiase a ya wowo na betena wiase abobra kosi se obekwa samado na yenka ho asem anase biribi enhawo no wo ye die bay me se na brempo fi kramadin wo se oboye nipa den ena wonka ho asem etisa u didi nipa ba kachi dia me kachi o se ebedru brebin kaje so obo naked na mo ba bi waso beti de anya wo de wani behuru ne wani nye ho na nso gina mu yi wani na sisi waso afutusma de bra wona no yi wani na sisi waso because sa osu obedi ne ma bi akira ebe how pa ube wuntem sana mpesa be kire ube wuntem kura etoda bia yesade wonte ye no etoda bia no wa yesade wuhunu ye no sa sa ono oba kura da tifie na bibia wo so beka ebe ye how sana mpesa be kire adye bia wo ye osusu se entie wunua da sani na beboa wasetene mu no entie de obi ka asma me kana kire won no wo de hwe say yesika na wo pe na enye kwambone a etie wunua nipa asetene mu yedie ana etie nyankopon ya yire ho enti obia sana me ka kire wo sika wo pe no entie wunua da sani asetene mu yedie entie nyankopon hyehyɛ ya entie de obi ka yire ho okwafuom na wa mantam ne ye ka wo de me yanka na nipa kro no mo ka sa no sa wo tena ase de o sase o dem rifam ne hia wo a eno so nke ba yew sadma bi na wo ye na babua wo na entie wunyam som ana nipa enfio bia fiwo nipa da sandi bi wo wiase ha sei bonsam na abono pa Sompa FM o hadwene wo fa ha sei hwa my research ehunu sa da sapɛ mobro bibia da sapɛ se nipa wa ye mobo ne ye twetwew ne ye twabo ne ye yew ya bre akekafo
atamfo nye nyame akeka for asem bia kumase fiem nipa bi wo hobo nsam abono papa betene kumase fie num akeka ofaha yebeka le sei ofaha yebeka sei se nipa wo ware a yese o ne ho sadago se wo tia so yese ne ho sepira afi nipa wonko hene suwani so yese na nisa bie suwani so yese wani se agrika be na ni potwe se wasusu so a yese waso amoamo se kawuro se wasusu so yese waso se konkura hai dua ahoma bi enam dua ho na ha ne tretre yese waso se konkura hai se onipa so a yesi buei so onipa so a yesi buei afa nipa wonye den hwe ehia wo kuro mu no amanfo di watempa se wonpadwuma wonya sika so yesi wakwaji sika duru afa nipa kura yenye den a group of people bia bonsama bo wonpa satanic agents bi wasasi so a de obeye biara de ne ho ofere so akire ne ho de ne ho nya feso yese nanim se emu matotwi no se mumbiante asma meke mumbiante hwa asasi so wo so batena kumase fie mu aka no kora ya Sompa FM sa wo ka no kora yese wonye wan ka no kora so a yese wonye wo kasa yese wo hadwen o kasa yese wo akwa wo hadwen wan kasa so yese wo de wo ya no foforoto me de osika edwa nanka so se bibia behunu bia ho wo to ba bia afa nipa kora yenye dai wasasi so akeka fo munya na nye na ne meka kire odasani bia ne se fa wadwene bo wo bra sade be na na wo yire no ma monsa be komo no na wansre na wadie ada sapembo bro pa ne senka ba begina no so na wo senka mepe kakra yisi na akacha se yi enura kura wishi ya me na nka kan ya de so ne ene ka abo no ba wo be pesika no enne na ne ba ya de no anu aye de na doctors say onkoto drubi ada sapembobro enti bibia na wo ya de di kare hwese entie wunu nipa de tosu bi nu entie wonyamsoma na entie nyankopon ansi say ya waye manipa da sani wa setrem sanufri ho a yenya ebeboa wan kasa wo daada setena don't mind anybody Ethiopia omunya adwum no to so ma me anka mepe lumba adwum no Ethiopia if say okase utie ni pada senia wo be pantoma to agu entoma wo be patu agu yes omo search up adwum na ma me I don't know Ethiopia 93.1 say yankopon okura ye adwuma no ogu ahome oyi home dato ho oje na home yeah awusafo PK wo padwum na ma me na ene ne be hu ne skills say obenya adwum na ma me a say onya adwum na ma me dia na che say onya skillful eti awusafo mesra wo ye sofo a hwese ade a wo ye no entie nyankopon entie nipa signal no beba so ne saka signal no beba fast okay ofusi be ma peso ba ofusi o hanya wujima ba bi say yi dwum wo computer no so no oyade so okay and ya mo assignment abusia for mama bi ba me office ubebo bra de akowum wa bra wonte asem oya
Me kasra wa wutie me say baumis wonte asema be mo asere da e de senka wiase ye bete pada sine ase da so obetete wa mesrew man fa kuntun na ho hene ko focus on whatever you are doing abebo frustrate you nipa betete pa wo kan ko be kuma du ye wo ka ko ni fa du ye afena wa kasa kra no uhunu anamaya wutunu wa brabo mu. Okay. Aka last 3 minutes asenka adwum no baa anka me pepa nanka o asisi so ama me pepe. Tise ya bre akeka fo. Ya bre pa. Okay. Abusafo. Ayiri ya yire be se awisantoa no suma be de ntoa okoni ya yire dankran a enya sepketo akra. Okay sa ofosu antimi ani dwuma na amame a oso ba wait na bright ye me panel member bi atwam bright oye producer wa ha no na oya de okay abrewati abem yeah sanka aki wa ha anase school fee ya call TV no so a eniso dia na se obi bitim de na no ato yenti obi amame na eno ano ya damase ya abrewati anko ya de na mo ana mo hu na no nyina boa eje hi ato ayo ene de omo no memento nyom abere mo pabrewati amana ato me yo se bia me nyom na meto wa auto so wato so to ye cha mento ma mintie ne mehu case mintie ne mate ba peria se ba ku na pesa auto ehonko mato awie ehonko na anyum sika de abrewati amenyini se obedibi kada cha ma men prepare mo sama no do me wo TV you ho no to bi antimi amayi dwuma na amame I me ya pa woko lumba session ho no mo a we betimi ayi ne phone so kra ne de ayi cord na atwa to na kan ye bo yeah Sompa 93.1 for big better say pa e good time about your own beto e mo non professor ko hin ire ntumi watu baby amepe no na sam so ya ba no anode so wo hwe yekumasi ya na ya fiefie mu a ansem we de de bia me ka se me se de aba nyama dia ne me pamcho metamu nti na nyama mfanje mame osane mafuasa so sabre weti asa kedin be competition ba bia na wasa maba wasa fia de mo fia de man de obefa obefa se mahunu mahunu wa hini ni asa mahunu wa hini ni asa na mafuasa eno de bibiti no ya da sepa
was a 4 years and not offending an answer. I did be a way ya Koran she tia Bible she said, and tia wouldn't as it name we did. Send you pass your back for a kaka can force your back. My wonka. She were ni proud you were ni. Na yanya a bebwa would da sitra. Don't mind anybody. Na osi we di contractor for bia bon smabo won page that. Masa kebe how pa. Madam ase. Omono katacho me da se. Abrotia de na sa no be fam na wayade. Frɛ katacho ne de odi aba ne sonko. De odi aba nti de bia mesre. So de be ya adwuma be boa papa because you baby obi baby o kata. So ma ya ma mo de aso Nyankopon so. Oh yeah. Nyame to nsu a o nyame kura o to nsu dodo. Obowia. Oh nyame kura na se de obowia na no odin. Obowia na no odin dodo. Minim se Ghana ankwa na sa no mane wo. Me ma me nsu ege mo no pa ena de nyame wo me ni di. Wa do su egu abro so o se o se Nyankopon oye ni bibia wo ni mrem. O ta mo obowia ena e friend se ye de chefu. Ene o ba bi nsu ene ye kan. Insu eto nyina sese no ye ba obi na obi se aduane ba beba because no asesa kata cho se ye nua ba bi ton askenki e de asififie ni wa so be kaya wo kronom sai ho ya me pesa me kan nyina ne se nipa bebre nya adwuma nkombe so fele akuo fele akekafo kekafo kata cho asama na wo kan no se ye nua no ma se bombo ba si blai kata cho anya se de omo pɛ no dabi o se be ma pa wonim ne da se be ma se be mpredua se ne sia pro se de na wo no ho no akoda nya de opɛ no na dumre bi ho no mo a ya na nipa nso ɛka ho bi se ne eni nipa dodo ano achi koye bone kacha chaw ye woni pa bi ho a wonim pa no to pa ye woni pa bi wonim bofo to che but premu asem nti wonim se me koye saade weyi baby amede me ho kodom ye no enne se me koye me namfo edai ebe sere me o mra samoa na ye kan ya na obi dura puto ja Mmrantehene yire ena kenke ne pan ogusifu iso ne so no na opa koko drink you kenke mesre mo nya djuma bone o dabi na so ka se Mmrantehene na no pan ni yire adjuma we na yire ye na ye den na aye fere onyumtuni nana akwasi ampofo agei obo onyumbo so time changes ka che ne nkola no se bedroom mebi no na me gina dem na edai me twa ma drum mebi so a obehwe na edai e ma ne nyon wanwa kentan ni o but ni nyina ye se one kasa determination wadwen a o box no ye won krofo bi wo hanu mo matoto mo mani awe oko situation bi ma no ye preman no ne krofo akese ne move eduma bi a no matesa ye no wantie nipa no te no ma siniti enne o ma meki ye betima bobodin bi wo ha me ankasa me hu bi ye nwan mu bi a sebe na edin mo sa time no ukọ ai adum reverence ne so a obi anim de me kan na no ma bi ye de ani hu bi enso ne o me ya defo e wa na nipa no achi de wo ka se wudi a ye ye da won krofo bi akateche wei se minim se san krofo nyame na bo wo mo se bronsam mo bonsam na mo pa nyame abode bronsam mo pa body ni shem wodi ni kakra ba beta wo hu de wo ye no wasrawo enso no anka se wo ka no so hu de ekuta no but a do time na ye ka se wo se wo mfere ade ana wo ti wias na so be fere wo be fere ade pa bia na with destiny na so wa brabo nyina na hye dwuma ketwa bia wo be starting but what tie nipa no achi nanso na du me bia nya wa etimi da katacha me de kwa wie ne de meka ne se nipa bia no ka hu se ahwiase wo ho na edan sori enso edan e wo ho se wo ton askenke na se ye beto a na beboa wa e wo mu se mu odin tie de obi ka o na ko wanim na beboa medase katacha medase amrewatia Kana chobema yese aka for no se wodi wo machi a wan hwa abrabo wontimi mo nkọ wani mu da ena nipa nso de wo beye bia no ye beka wo ho asem ade a nipa beye bia na mo bia wo betu obia no so no ye beka wo ho asem ntino always focus
dear when is one man on your reason tia will focus on what you want to make and answer where you want to get but and share and chain amount for sembia one more keka menti and sembia etwa fa ho and answer near maybe a hunu one chain and kase say get a be ma once more can you be to me or say Mary University and bia me call ye ade we ya beya menu I can for na mana basa sa pepe but one kasana wo bo bra no wona wase wo hu se baby ha se no mana se bia ha se no na mpese me kodru wa blabom wan kasa wo hwa wanim na wo hwa wachi a wotimi hu se wo bia ni wo boafo bia ni wo mini maami bi ose kwansu sha ne ye friend sen bidie na wakyekira na wode asi abrosan hwa ne mam university maami bi so be kai pharmacy ayigi run about no so maami no toto kokko ho oso toto kokko 47 years to wasen ensa no ha no insrade hebio mitimi dia so was no one of dia hwe me nyina kada cho sa na tie enti se wote wona wo yese ubedidi amanfo nsem bi ombeka achi a you can never be a successful person now one kasa no wabo tirim pose obeye no enti always be focused na reason tia wo no wanya na se baby a wo pese wo kodru wa blabom no media make nya se ehwehwe nchenchen yese enso a obenom no ye hwe nchenchen enti no hwe wanim meka brantie bi we de ye boni din dia ka asem keke bb bread or we investor so onya adwuma anye ena ono akɔhye pan no to ase ena ye hwe number of people what me ama wo madwuma wo no moye ono akasa no wanya ne ho na adinkra pai so mfanya mfato wose na waye adwuma wa bruchi na wanye cleaner keke wo na waye adwuma pa better buy besase people were saying na boga afede pie and wo be enti ketecho ai wa make what dey can one say kwa na ko ni wunyina agina one skill but one kasa no e was say wo pesa wo ball ho mene so no eni kwan say wo tietie o monsa ketecho me the way dwato Mmrantehene be a friend Jack Canfield or can say be successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. Se wo pese obi a na ni wasi nketa o pese wo ye nkunimdifo e wa abrabo but na ni si bibi so fa ho ne de e be koso ana se de amanfo be keka always oye focus e wo de o pese wo ye no ho na oye san so a kerecho obeye nkunimdifo e wa abrabo mpacho me da ase no so me da wase pa sofo bremo kerecho me da ase na mfa kunya semenchia madam na naji ne ye birthday ti se de o adam fo ye oba number 2 there be uni adam fo bi oyo oba wo wiase ha mi wo emma bebre but mi ni adam fo se bi we madam fo na o ma bebre no o won se na wada ya o hine do beto so na ya we ya wo show happy birthday na wada uruma ensem we ano odene because kasa kire no etimi amanipa bebre kra akademu bi won mo wote asem won yem timi hye no na koma tiato ne yem otimi kura academy ana otimi stroke adna said ye nipa besi abu abemu so no eyese onipa no wiewie ade no obetimi ayako onim meka se da bia meka ka se adwuma bia nche me komato kenki won kan won kana wadawro ma na metwi taxi o me car na mine black no na e taxi me pon a me transia ma ne bobe 8 na ma shatare foforo na ma cheche na no smart so be bua na we hesa o ye all this guy so omu be ka yi wanim yi wanim na so na uyi wo kata onum kraste na amanfo ye ko gina so fulani ye ka me so fulafo ni ti adawa fo me chia mo me de mo ka asem na we ka na wo TV so na wo so de abetwi taxem so to boas na ko bokro no e be duro be hunu kete chew se na nyame aduma mantani so ade be ma wo na okọ na akọ trafi ni wa hwene ya wa hwe abobokoro no wa adwuma mu eti taxi no ye ya ma me koyi ebi wonu mtumi koduru fie be 3 o'clock ni makọ da kakra de che masaba e de sa ma mitimi e build de wasa me build e kata chew se wo tie di onipa be ka de a and ono ba be ye panyini na wo hyena se o ono be ye kese na wo hyena se because ono no the open se what word man wa ba ofan pa chew me here 15 cities me de na nye obedi watam class wo 10 cities na ma ba so bo hommodi se de na na kan ya ane afutu sam ya won kase be boa wo
said ye di bia ye mfa to hui me say nchiwe na nchiwe kwa nya price and nchiwe 50 pesos kra nim 1 cedi ni 2 cedis obi timi ya bele no wan ka say timi koto ni do no de teach like no ye no de abai pm so ko do pm and 50 pesos ni ba also ti fie say ma wi invest in timi nya adwuma wo ti fie say ba bia o tente no gram wana say oba bia wo bo premier denti say adwuma nya na amanfo beka ana amanfo beka wa na say ya de asem ne fa sa amanfo beka amanfo beka hunu kura beka na sister ko ba bia da eti e besire yetiefo ne ahwefo afutu sem na ba ne kasa na dia no odene na odi ye adwuma ebi say ye ba ha no afutu sem a kete cho be ma de maye no me ka cho say aboa mi sini kane ne kodam ne me mpanifo bitie aboa mi papa because no ne ye de ye adwuma because wo anya panyini pantu ofu a wabra bone nkoye o enyo adwen say wo de obi antu ofu nti wo de wo so de wo wi dabi tika kire ebokuru nti wo tia fa ye adwuma na intimi mu wabra bo na ade bia odo kra be shimbia no so muvu nyam som entie nyam twedu ampomra entie wu nua setena mu yiedie so ye kan ye nkase kwaji sikaduro kope double money kwayese no wan kasa wo struggle ape bibi e de abo bra na manfo keka ho nsem oh suffer to gain bomodra so mo adwena kode an wo yi bia so if you say sania wotie bia de obeye bia di pa beka ho asem o ware asi buei wo tie asi buei wani soso buei wani susu buei e bia ye beka ho asem na afi nipa kora anye dai eno an sefo adwene na ye nia entie nipa na entie nyame na ebema won koso wakeka obejai wakeka obejai obi ko wa na yire ba ye na no papa ba gin wa ko wa no kai be ma we kai njayi bi ajai ena ye dai so ni ya kwanyana wiamfo bi obetie no mu asem ayesiti amano no wa ware no a enti onko ware de obekana pampam twene make you look well ya kwa homa no so afo ya damase yesi edi adwene da kire be hwe so frawo yeah na ka se da bia na yo abusa for ya bo TV no so ententempa na mama me mo enne afutusam no tofama ono wo TV so no enne asma kan ne se onipa da sani se so wo bobra na wo be successful pa yiwani ne prapra waso na bonsema bonipa bi pa abamubuo nko a no bunipa biribia be ye bia sankrofo no e be kan ho asem emom se adwuma bi na wo ya hwese adwuma no entie wanyamsom ana entie nyankopon mra ana entie wunua nipa eno firi ho no mo a entie obia bo humoden krobi wo tachima ne sunwa kwam ho efere bo humoden yere wo ho ma bonsam emuwabem emakeka kekafo emuwabem ifise atamfo enye nyame adasa pemobro de pa ne senk waye mobbo ukro ya woti kro mu ahia wo no yeyew wunya sika so yasisi kaduro no wakwaje mesraw so so utieri pa no asem a ahwe ya babada pa babadaja eti yere wo ho sha wo sapom nsuo ye ne beboa pa pra wo so sade wonte ye twi wani sade wuhunu ye na yere wo ho konkodene ko wanim na ofantene se obeye medam ase abusafo mama asano to fanam de abremo no mama yenko asem no so ene asema ye de aba no enra mama bi ene ni kuna busua ba fidie so be kan asem ya se ni nua mema nom atu aburu be ma sabe nya ado a wone nete ho twitware se ka aburu no ma ne abo ema be ma na wi ya Daniel ya ye bonom rane azonto ofri
asante mampo bepɔ so ana asɛkyerɛ bepɔ so ɛhɔ ɛna wo free asikafo krom ne hɔ na in fact ko hwɛ sɛ de ɔmo asi akyekyere saa bepɔ so kuro no a wobɛbɔ nsɛm alamfo alaja mponsa wo free hɔ Supreme Court Judge Mama Koko yeah and a super yamanu yo nya so no alaji grandma sɛ yɛka asikafo hɔ no mu a bɛyɛ ɔnwanwa minim Supreme Court Judge bi koraa ono ofiri hɔ no mu hwan owusu na werɛ firi ne din kakra ana ai oba meboa alaji ko fiusu ne ba no yo ai yencha na nabo amakwabi before so man hene yo so say the whole Ghana I Ashanti memua ohema wa chepa said that na wo kan ye wo fie no ane before so man hene ne hema no yo me da wase abusuafo mama yentro adwumadi no so na enura asemi na awere ho ye pate ani ba bia empata mo a mo hwɛ ye ene mo amutie so asem ne ye mo awere ho yie na ma me no to anasem so no ano ba bibi bai na se de yara meta aka se eto da bia na bonsam aboni pa bi pa se nipa no na ma me to anasem so se na ni nuanom epe ni kunu yabo na kunu no na ni kunu ne hyerechi ni wagina nanimu ba me na hunu se wadu danger zone enti wa mo no se na yire achi ma nkrofo no pe no no na ye hunu ana mutu anamon se ye kɔ na tiasefo de yankoma ma me bi ana e ka chan sahwe wo se na yire achi ho wo se achi ho ba bia na yire gina no wo se na achi ho no nkwankwa ejiga e ba batwima no pasa me bedane amamami na ono ankasa sɛdeɛ asɛm ya brantia wodwo pa brene ho ase mama ye mo akwa ba biu de ye kan ne sɛ ya bibia manyankopɔn twedwampɔn wo so yi na atanko de ade bebu nuana no a ne bebu wo susukuro ni ade beku susu nuana ɛno a ne besusu wo mama ye pɛ asɛm no ye tasensemfu ya bi wom na ye pese wasem no wosan bodo to fama ye biu be man ye be ma woni wo ho mote fa we dey yes ah fa we dey is about 7 miles from Goso en akora wujiga betimi afa from akọ ye kura emu bai abrewati a ho no ye no first degree otana ho mfie bebre onene papa ajabiu omotana ho kire abrewati asenti anani aye den no akwara no odi akonu usa wabre kakra yo abrewati ahwe etuo kura wo ma no obetimi ato akumaboa wabre fidie bie ni wuramu a woni mo headers nti ama manum so ye me de asa na me ya kranta minimo na mo oba bia asen nam oba bia asen enam oba bia nyana mbure ni manakiriwa so ono oto aduane de obaka se maame mamfufuo 5 cedis enam 3 cedis na oye brebre no kan wura ho no mo a o point na mo we maame iwe oba na ekire nam no na oni mo botom nyina oni mo botom bet wo kire nam okay mame bo asem to family nti ba cho menu atobela no oha mini ache mfie nsuni na manyim na wono tie krobi efre na ayem so na mso mo fa ho yo ne yire ne to ti menu ana me hu na ache be 3 years ni motive men sara na be 3 years hu na me hu ne yire ne wa me so ti me hu no opemfo amenyim akabo so me amma wo me hu na me say menu abe me hu ache ena wa pie de ebedidi wose hwe kase aduani ntina mbai ya mani di ankuku mi ena oye wo temte odi edi ka kra ansa na ne be ma yitena mpa cho ete ba sa no ena wose wofa mma unzo mupie ma amenyim ka bo so me no wa nti hwe no wa me pra no wose hwe de me ba yo ma me kra no ebe chen de wana osuo mi mu na me se wo peso ye de
nti ani gya me di hia we nyina nti nyofa wo be so wo pra me de bone pa na me de wo de bone amaka de ayo ka kire me so wonya me bone bia ese de besi to so mi mu ebobo me manum nyina hohon efa abewoma so nko de bona mba ne gi abewoma ni fini nsem se na wo ba ya me ma me ka bo so me amana wa wo yesi na opa kire se wo fa jade wo ye wo ya wo ye ndie me so fa mo chono de bo me nua be ma ne mfise na obu fa so na me nua ya ona me kana so wo de dom ne ba ye no oba no so wagimi wo nua ba anyuma de fa no ko na ko kire acho me ntwa no atobra no bibi wa na adwene mu ana wo boda mpe o mo dam da na ade na wo ne ntem kire mu kakra na to aso ba je me ne ntem de bibia ni ho munni gloji bia wo how bia ni mu ntem ni ba cho de na no to aso ma me ndi wona ko ba ma me na ma ne se ama fa ne ko open for pa de bia betima afeti akra ndi fa ne ko ne nko case ni me cheno nti me na police station ne bi na no mo se akra na afeti akra ne nai betima aba so me wo akra no to wa ontimi nanti ampa mo ye bibia ma me de agi ni krata ne bra police for no a police for no ye se mo wa kwache no udwane mo ntimi anche no ma me ne de adwa to be ka kire police for so osere me ntwaye sase me ko di abanse mo mo jeli ntu osere me ano mo ka bibia ne ka bia ma bobia me ntwana me se me mpene akra ne de na asi no ye se be fete ne na me ntara ma no enye yi de me mpene no mo kan ya no ma me disk wura mu a na ne ba no o manche no enti me ko wa akra no kran du ye ne na no tena fo mfie nan sana wotimi nan tete ne na no kra wo ha o se koto dwenu me ne ya to mo ka me van ko adwan kwanta no nko bubu esi ka se mintimenti me anfa akra na nko esi ne na no ai achiachia eno so ndonje ifiri wo kono oba na badwan si ja so kra no ka adwan na tuogu mitim busan se bone boy pa na maye na wodi mani sa ye doso e man ye num na me nkwa na usi me so sa o se kwa be ba fa so obekum asam mama na mo man me kra me ma na mo fiti na mama bi aso eno so ndonje bro ebe ka na atwum yona me adi bro nya makwa fuma ba me ko wonya mboni bia mbe so me kun ampa opeja me bo na se ba mo ma to taisi bo masum nyina di moja na me ko ye case me za ko ye case na police for no o fa ho ye da police for no o mo ye kona me ko ma akodi de no na akodi fo ye se o machi no o machi ni mu wo no o manchi na no ye se ni bro nya nwi di bro nya ni wi o ma be fa no o ma be fa na e de fa so a o mo de akum me kunu wi no no a wafi mu ya no ona ne mfu ne da so no Mmrantehene yesi ne huni asem ma me wukunu de no ye pese wo san timu bi ma ye ne no ye nya kwan anda just asem ni yi ya no so asem ni yi nti san timu bi ma me e ba jo mi kunu no me fa na me ka je se mi nua na wa beto na atobra no obi wono mo san ni nti ba wa be fa me no hwe no fa no ho ma atobra no sister ma me kura no me mpem ho asem obi onu mi wi de me fa me ho mo no nti wo a me be fa ndo wa ka chen bia me fa nti mi nua no kwa na nto na mu da atobra nti last bi ni efere fo mba no hu no o se akonta wono wa be fa me nua be wa mfi no le bra ko be se me nko so no so de me ka chiro na no di me chi na me ni ko fi nti mi ba me fa no na no nto atobra no mu da ko pe me se me mi kunu no fe ne bogu tanatra na atobra no ye mfa sa gutan ko je transfer no wo fa ho ye de atobra no wo te fa ye de hobi wote woni ye ni ntifie ba ko no ni ma mo neti na me so me ni na number 1 neti nti ye ko je transfer na ye bogu tan gutan so ya de obi afa so bi ye bo atra no se ye mfa ho na me se kwana da ho no bi fa me se me nko fa hene na ka kire me ba na so me se me nko nti me duru kwana no me de ko nyama so mo ntan wote wo fie ho da so ti be bia me wo no me pese mi ko dwale so na me fira be ma na se bra kwaku atobra ba ho me so mi se lo titi opimfo bo me nim nyina ho nti mi kura me ne nkasa opimfo de ye wade a obewu kura ana mfiri tirim da dia boy na ye mi ntimi de ma no nto ne num ti wo de wabetena to bra na betena mi chene me nwale no beduru fie o ba no si sama ye ne ntem ko ye adwuma na afre mi na me so me bi se nye se adwale mi dwale kura ni jina so ye di matema ne ko tena so me mo ma ne bo 7 mu ho ne se ye nyina sa ato so be fie beduru fie no si sama e se ade asa ye ntimi nya adwane bi asem pampan ne beka na me se no kura na mba no kura ba no kura de pa no mbele me nti ne be kam pampan na me koto mbole na me hunu na me disi so nti me de mbole ni so asem o ka je me disi sama o mai de o ma o mu nyira firu nche de ho ba chire o frefo mba na me so enya dene me ko nsu no na ka sa chire nti hwa na kuko ne bene nti kuko ma san kura ni mi oni de na ma sa ono so de na me de atirikasi ni nu me se betimi adwo nti hwa na tobran sa bai o bai o se monya bia mu bedi na bra ko kunu pon disi sama e bia komo de no ti fa chance ne se bi man na me sori afa chance na o se edemo na me kana do nyina gu achiri na me bra ko ku
enka obi onu wi nsa de kasa wakasa na chiro bia nka bi nyame bo na se kokora na ebe dwale akwa mi so akwa goda na osuyo me hu no pempro no ewura da mo se mo se be ewura da mo beda na o se bra atop ayi akonta se pa o pese ye de asem ye ba yi yakwatena su mi na ya no pan na asem isi akwatena su mi mama de asa nyase mpampa na ese nke be dia do ntokwa ni njina mpapa na edi ada na se ayi wi adwa no so enti ma osu ni ya se be ewura da mo asa ato ada mo se o pese ye de pa ana tabe me ne su wom wo de Ghana mra yo se fi se no ya de misuru ma be ewura dem de ntra wo se to me dem ho abehwe me ni so de wo de Ghana mra ndi bo ma no so ne se bosta ngwana na hye no na oni pie mi so mi se bra ko kuja no pete mi se oni atobra no ne se ba bi o mo kohwe ne se bu bi dan ti wo boss mo ja ne ba no kuma fo ne yese o mo le ntokwari free edem ho ba bonten nti o mo ye no on tin ko bobo no so ne o se wa prami o ba na atwesi kan he be ma ni se mo de atwa na me se nyesika na bo na nti ahwe so ana bra ko ni yese onso wo yese akora me pra adi wa ya me se me nkonto kwa me kura me wo me kura me nto me sada onso wo ya me pra kwa akonta na dia wa ye pa dia ana mesibra ko yanko enko wura dem no minisa ko wura dem to minini ko wura dem no min kuma afo no frefre minu amema mo se ahwiase no ko minu nyina ko hwe wona ntire na bo yesu ti wa no minu amema mo ba nto mo ba ya na me se yawo atobra de o ye nyina anse me da bia me kwampire kire mu muntimi nka ho hwe nti adem na wo yere mo kan nya no kure se be ma no metwese kan ne se na ahwiase ko hwe na ma ni tin bobo so nyese kan wase yehu ayi ni kura wo yehu se moja nam ni tin ngwande ye sika na watwe ma na me se ya woni ha bi mi asem ni si men na me ka cho nyese kan ayi wase wo kura won se ma mi wodada na me se bone be na ma yo tama ye be fa ko kuku no mo na mo ye me ma ofi me no mo dwene ho na mo se me ma kura no ko di ntina wa mi me sa no pa me no tena ka asem nyina no wa mi me na wo ka se me ma kura no ngon wase ma mi ma nku wa me kum be ma na me se ne munya nkumi so na anu aba na me na wo kum ya eyese obekum obi dishi ahyeme ti ne munkum no mo se wo munkum na omekum abrante na me se abrante no so nya hwe nkobo okro no nya hwe nti me mpre mo munkum ne munkum ti me no mo pre so a ne se me dan aye hwe obu glass ni nyina ne se me dem nyina da na me se ya nti de wo ye pa akofa do me omekum blako ko ba kro na no nto no me da nti ye boni se ma me okum obi dishi kwa wa se an de ka na ka nye ya si bubu glass ni nyina ba ko hwi si dem nya me kro ma no dem se e ba sa kro wo dwan ko kwa ye so ndi woni ha na ma mo ye sampa ye kura hiri si da mo woni ho ni tiri nkwa se woni da mo ko be se be kuni bi na mo nyina firi anim ho nyina ko be se ha ni kwan mo wa na ma me bi e fere ko cha e bie na no ye se boboa o she oba na chi wo o she oba na chi ndi mo do mo wo oba na hwo mo se o she be me na chi wo na me so woni ho ko no mo se sori firi no mo se mi sori firi obi a me gina me dem me sori firi nye de no mo se sori firi ho na me se mi sori firi ho ndi o me so mo kum be man de munkume bisa ono kura ko dada na mo hamisa wana mo cheme hwe dem mo cheme hwe na se be man okutumachi na o sori gina si no mo se ansuni ya ntwo ba na hwe wode nga yehu se o hwe mo chene hwe no mo se o yesi this time is the dear do ni de se de dom yesi aba ni wo no be wo na me bla kwaku bi ya nyame asem mo tu onde esika ni twa na yesi to ri twa na no se wani da shu pie to pie na okon na gota na ni na msuna menu na kasi ya mfaso ne boza ko boss na de bo ne penchi ase no dan na ni hwe na ni fie fo no so sapam so mfa no mo jam fie nko to mcha na sigu me ma me fie no mutie tia no ti tama me ko to no ne ni tuntum no nyina yira na ka fita de me ko da no so blago ne sem o me yese ko fro bra daveni tu ni ka ko fra me bra ba ko fra ne ba no se bra se ro ma si abu bra go mo kro no nya hwe ato bra na ayi nyina ma nyina si so ma si abu bra no ti me ngo yen se betime na kwa o se bra ni bra be dron sister ma o kru ni de wo se le o si da opa no se bra nya me na ni mu fo to de ma me fa no ko nti ni du baby hono ti mi kasa mo sister ma me nsa no mi yanti ifiri wo mam na yi ni zai fronti ni tini dam sa su sa na moja hunum nyina di moja ti godo no mu yi no tompa no so ti on ye no pombe se ball no pompe sa no da bi ntini no yen sa sa na so na kuma sa ntini mi enza nyina ati do mu ntimi yen fa no kongo so na me bra mu sa tam no to kam ni du go so nti tam no a yen du go so a yen ko to wo mo pa no so
na mo frɛ doctor pani ne ba nti mo di moja ne ade nyina bi so so mo di moja ne bi sine so to mo hwɛ ya no mo se da bi onye se da bi na mo ma off na mo se mi sun da mo sun na mo se nkama ntum ya kra mo sa so light no mo se ade fita bi mo akyekyere no ho mo de ne nam kwan no mu a o mo de ne eko ya kra no mo se coat be share mi si no mo sa no mo di coat na share mi no mo se nye bibia wode mi talian shame na ntoma bo mu sa wode mi ntoma di coat na shame to ana mbra mata me tena kan mu se me ka say awode no o mo se yin se me ba ne ntoma ne bo mi mu nto mo se awo ba di mi nti o mo di coat ni shame ntime tena kan na mbra wo se istama e be du kwa mi me kan asema chiro no mo se bra di asem no se enya sie yo ukunu ndi wo nti o de yanko du police station na case na to mama hold off ọba wa huna asemu one be makoka kokomu bedidi pano da mu bedia within a short time be man influencer adwuma ku afred v adult education center momo modena na monko ho Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanoso Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and sissy, and yenny sissy, Bibi Pa, and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madam for one can't tell me. Listen, that you would ya some kitued, and you're not here for, or be a tea, you make ye. By my drew Bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A drubi was cement about shop, as a coramampon. Your friend cements vital heba missa. News your ho, the topa yes or na sadre, member in our friend a gang, a member friend a gano, and Niham more. What the answer will not open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about shop, and then Miami toby be drawn your brofu do one one. So open do what you are, Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, Bema when you feel do what you enter me numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava
for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters now, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Monko to a modisua so hot ye to edisua so say obi pese ohunu twi akenkan na wotimi twra eye bin adult education center so obi pese otebro for kasa na wotimi twro ka ho a eye bin adult education center omoya de papa sese enyen kwada suku de ona wanyinyine nko a we beautician ana hairdresser we trotro driver taxi driver mason carpenter fitter tese adwuma bia we sofo we elder deacon aware for mo pese mu miamia mo nkyere mu we school no ache enti spellings ne ne mu ntime ntwere wo twa spellings ne nyina awe afi tenses no enkoyie wo grammar ne nye enti mesre bomodna fa hokodom the adult education center ko bia enya botaye enti wo koye no ehumu aye pa first semester ne ye 6 months adult education center one nkrofo hia na wo kire wade na CEO no se wo frɛ no obenya dade a kire wo niam mu fa 8 na 34 0245 69 08 34 10 9773 Samu ye kuo bi na mo pese wo kire mo ade a mo ka mo ho boa no na mo frɛ no a obeba na oba kire mo ade wonko akora na obetimi a kire mum obombo na kire wo do bomod na ase no so abusiafo power specialist bar clinic Dr. Kosu Edru ya anase Edru ye binum frɛ na Edru sisi bi twere tia se Dr. Edru ankasa maami ya waji abodi ne kese power hepatitis bi ya se mo no utumi take no maami ya bibidru mu no utumi take no mo mamen kan okro we Israel Nyankopon anim pa se maami yade bi ha ni pankase mu yade woni pentin mu yade sese me kana majade enne mu yade bi ya jonsom yade bi ya prostate yade bi ya Asem ketuwe mano se osa ne hania how onipa kidney ho asem onipa kidney kan ho na Asem pa onipa kidney wo kan ho Asem na so maame dia bibiduro estopo sa anyare we nyina metimi keka yare dodo a maame osa na hepatitis B no na apagya ndidi ko wiase afa na nyina noa na brofo no bebo na baso Dubai abonten abrofo bebru meduasa na abodwa ye de maame award man we change summit enya Asem ketwa bomodna na kofe yiase Lake Road fe yiase Lake Road bia wone aputuja bohye no a Jasbro filling station wo no wone no enedi hwe no mo sabre no atre school no wo kwaputuja Ankran branch no wo kwabenya pokuase ACP main road hwa afi Takrade branch no Anaji estate one Anaji MA primary school na edihwe anim ho enu a wato apete abontena amanfo ton so de keka agitew enya gorokora na do bi efe no hebaten no abrochirefu ni no wono wo Ghana ha so enim se do no pa se wono no mo a wo che ebo wa se hukubo na anama sasi so yade bi no betimi akiri mo do wa hwe wo hebaten no e best immune system booster enya gro jirikajiri ya memadru ya bema to bi na wono mo a wodi djuma me ma pia enya gro edua ya heba mala mexenti malaria ne ho na me ye bia cough can be breaky we bia ejeje wo na fe edua ya heba tonic no ende edidudu aduru mujadura ebo apa number no eye 0244 544422 0244 544422 ana 0200 38 31 0200 38 31 abusia mama yanko
nea ɛtoa soɔ wei no deɛ yɛma bɛma usu kantankranka ɛde deɛ ɛtoa so no abrɛ mu na yɛatoa adwumadie no so yo medase Mmrantehene Yeboah Afari kɛtɛkyɛw bɛma manity 8 sam radio yɛduru Accra Brewery for akache wɔn na de ensan yɛ frɛ no Eagle Lager beer Eagle ɛbaayɛ na Eagle no ɛyɛ nsa na ɔyɛ bɛma na ɔbɛnom nsa na wanom nsa papa sɛ bi nkɔnom ofu yi nsa bia na wohwɛ twɛ no koraa na ɔka asɛm bi ɔsɛ aduane wo wa akoma nkum ɔdasani wi deɛ ɛhyɛnhyɛn ensama ɔdasani akoma ɛtɔ ne yam saa na twɛsɛm ne kan obi antumi mpepa mfirim na ɔbɛnom nsa no a sɛ de mekan nkɔ wi wo fu yi nsa ensɛ bi wɔnom na wonom a anhwɛ bɛhwinhwɛ ayɛ sɛ pencil no num Eagle beer na nsɛ deɛ wɛda na si ayɛ no wopɔn adwuma na wo kɔfie na wonim nom nko adeɛ a mekyerɛ ɔmo ɔmonya 18 years ɛkorɔ no na wabɔ awura sports anaasɛ baabia yɛnom nsa bia no akɔpɛ bi atɔ na anigyesɛm ne sɛ Accra Brewery for de yɛ dene enti ɔmo dom wɔn nkurɔfoɔ customers saa Eagle counters cash promo no ɛyɛ sɛ wotɔ Eagle na ne ti no nsa ne ti no bɔmmɔden a nto ntwene hwɛ so wobɛhu sɛ yɛbɛkyɛw 1 cedi nsa ne sɛ de osi tɔ ne bɔ bia no yɛkyɛw 1 cedi sɛ fate nsa ne so fate wo ka no so bi ɛno na ɛbɛboa ma Eagle no watumi awe mɔ na saa adwuma gye wei ɛkɔ so free 1st September ekosi 30th November 2022 ya enti na de wo honom no Eagle counters cash promo owi Eagle na ebo no mo cho 1 cedi kwa abra wo de ensatiri no etwe ensarua no manage medase ensa no ye no manase yewe ensa no enimienu nyina yenom yewe nso omo nom no kakra na omo we ne de na kyese ni brabam ya dodo a na ya dodo a panu bi da dabi onom nsada dabi ade say unim nom dabi menim nom oh se metimi anom yes sa wonom sa te se de waye million na wonom na mempe ensa de obi anim nom na pe na wompe se de enum ti ne sa pepepe ne enum nsa yo mate Mirase na je se wo de wonom ensa emu de he oh dia ko ho wo mu na na on say mi ka quotation bi e kyerɛ Bible crack asem bi wo se ti sika to ade a wo kra kondo obobo e na ensa ka ho me se wo we nsa me no Sompa FM. But then since they were then say na dia me pon me nkofie sa akwa me dase eno ana me peti abusa for mama ye nkɔ ne tentem abi me wira mama wira ho ne ze okay abusa for mama ye ntoa so asɛm ɛwɔ hɔ ne asɛm wɔ hɔ ne na asɛm a ma media betu dwa no maame ene bɛma wa firi mu yi wɔn bon sam pa enye de wotwa aseka no enye de ɔde boɔ no no a wɔn bon sam pa ne maame ɛkyan no maame ɛkyan bi no ɔka sɛ wɔhyɛ maame na kyiri hɔnom maame ɛsɛnka yɛ kyini bi pa fi sɛ maame onimu anka nkrofo yi ɛkɔe ma bɛma nya ba bi fae Mami waye nipa bonsama bono papa na God will punish me na meka kire wo ade a mami we waye no anyan bayi pa mami wo bi sa mami ne de ne ntem wo de se wa hunu ba bia ye kan nyina yo o free ba bia we tie na efie 1 2 de toso 3 ena eye sa mami ne fie yo enti oba ho ena wo oba ho no ade oba study ya ne se obehunu ba bia be ma ne hye enti nkrofo yi ka omo okọ akọpẹ no se se ka be menya ba bia firi akohinta ena mama ne se oh ya answer from where there to ayom so no so enu 3 months papa kra kwansini mi yensa kra nche da no nti me wo GHS so say ekọ bobolo ye fafom good ye ba ye fafom yo
nti the American say obonsema wasemi mu na yeso wadwane but krompo nim sechi wadwane nyame a wosara ase wadwane afiri awom so ho wadwane afiri fa aide ho na okokwa mami wame afie obi ba moja aguo no se mami wawo a onya konchene mompa ye pa wo bata pa wame afie oyonko ba moja to agu akunu ya no mama me no semiensa oba ba ko fine o ma won krofo akuro so me say mami obi a mo dua na asme beto no more than say aburu dua mami sa mami e chan no mamofo pa mo de mo man pompono ho abusiafo mo ma ye de kanjen alkaline water for any nkomo encherepi na ye to nsu bi ni kire mo na ne aye kan ne se na yenim se nsu a ye didi enum gusu yi se ebi ye pira ye ho ye kum ye ho pa wadidi awie watisika bako homa odidi wie no wasa atisika koto DK person bi na wonom saa na meka no fi se ombe testing nsu pH na omde ma ye no pa na wokọ pe kanjin water se kanjin nsuo no amanfo asom pa obia didi wie this time o pe kanjin water nanom we de no libilibi no labalaba empanifo no wo ha mama mo kwai na omoni enkasa konti ona akofa kanjin water ayo enti one no makala ne dia ayo na acid ni bedoso dia medase it is equal to sickness osa yade nom ensu a ayi acid mu that's what to petetu wawu kura nkeye you are sitting on a timed bomb yeah wonno maduro ma mimu kanjin egu so dia nanka wosa yade adwuma nasi konti yenko Mmrantehene da wase na yebechia ahwe obechire adanse ndie muntimi o na ya mekura wo me dari mu no nwumri kura no na kaze nsuo yi eboa cholesterol yare kwan be na fa so boa etimi nane anwa yebekọ ne ahwe videos ahodo na da ana wanum bibi umugya no intimi nni afusane na enkoyie mfama wa nsuo no wura umugya mu ade na yebedi enkomo ntimi gya ama director na fe watch yebehwe video ya edaso machine bia na abrantie no operating nti yebetie dia oka no Kasane beba from maize from Ebro, one of the best oils. And or the normal tap water ebegu anwane so utimi uze insoni nya femupe na apai mu mienu eyi acidic components ne nyama eyi fin ni nkeka wanyina no machine yi ni nyina say dia obeye ne say or the kangin alkaline water ne kakra ebegu oil no so ono abedi kan anom kakra wo sika de anka woto machine yi bi they are using when number 50,000 Ghana cedis. No boarding, but by 40 years span. The any difference, no. Very clear, and you know, yenu ba ewaha. And you may have a studio. Don't go by 5 in the office. I'm so many now. I dance and I'm say the way I corner 1. And so every week piano. The Nipa back whereby and you may have mamma waha. Opeso dia dance here kakra. And so need to me aye. Since time I will share in so na say Easter na ebepe mene ne so na etumi aye ama one na ebusia for intimi dane ema okay yenua mama yetio what they say baje me gift yankama yo what if I okuma say South Intreso nti ufiefo nyina ni me say wono mo saa kanjen kwata yo ebi mu kra me mo mu to bi wo fio oh yo me that's so no de ayama me bebre yo de mama ni ji kese kra ni mi sugar sugar ho adwuma ese sugar na aye normal because na me ya be 10 11 hono de ko be 16 by ya be dru no de na enko bi mtem bi ase 11 10 santi sintraso na 10 bi na me check no ntumi na yeah am bi na ya reje say me na na ke won say
ekuro be kum kraman no na tora pampam to na pam say me num ye hwe ya last omo check ye na ba 6.5 ai wonderful 6.5 mi guzo ndi last time I me ko check ye na 5.3 and a brand say normal one ye 3.5 to 6.5 nti they say dear aye normal ensuo no a wono no ensuo no ko a manye adubia because doctor bi kan chem say me adubia because doctor bi kan chem say me gia ebeka ho me ji sa sugar inru na ebeka ho nti me tin nru no de me nye we no me wo machine bi tambia me check in wo fi check ya normal kama eno so ay kama ya say pressure do no be a week na manum one okay that bebre wo enumre ye share no ka say e na nakoma ebo nakoma so na ye twi e sa che say min the last me catch the braba ko no say me da finance ya na etumi twi me ya nso e ba machi say ndi ewi akura na mi suro say de akwa die but me started we no nso no anu no o start kanjen no me na kanjen no say o ko ba bia so bag mu ana eno de ba bia say me no nso bia but emfu na da ho no anya kanjen mfu ni bia na ya kanjen we ye old bottle ye ba no kra nwumre ye share na sa me hu say oye ma sorry ba ye di kan ba Kumasi na ye Church of Pentecost branches no educating members no enti ono no share enso no Church of Pentecost me kra me ni menwumre na odi dance ye be Easter no enti o kan o se na first pan na ne nine na twetwe no onto me nda eno nso de minim ranka me yes me dane me ho kra na aloke ano so ajai sisi eno nso no anu no masa ene na say kanjen is medicine papa obeyi blood analysis video bi say sia yes blood analysis video bi be 1 minute na ye hu nia onum nso na atumi ye wo onipadua mu eno na ode ato so yi enya sound na nka eboa pa we doctor nia patient aba na oye ni moja mu hwehwe mu na wese na ni moja no cluster no etie na ye otwe ni moja ne kakra de hwehwe afidie mu ode fa afidie mu na hwehwe no computer iso yi on say ni blood cells no eni nyina akeka bo ho on say ni nyina boom cells ni nyina bo ho na say nipa duane acid nti ama cells na ada nti ama moja ne timi ni efrosane eno wa man na kangen akalan watanti blood cells no na di yare nyina heart problem BP, diabetes, pressure, ni nyina nam sa akọ nti kangen water no. Nti o man no kangen alkaline water na wanom. Nti obenom kangen alkaline water no after about 12 minutes later no doctor na san atwe ni moja bio ena wasan de ahye fidie no bio afi ohwehwe mo ho cells no aye buoyant aye slippery omu nyina divert na adeda akeka bo ho no afi de ni nyina a expel bia gina brand nipadua no eye very active inti moja betimi adia frusane akwaba within 12 minutes say insuo no kangen alkaline water no microcluster insuo na ni wa ye nkitinkiti inti obi ota no insuo wo so ota adwon so pa say insuo no within short minutes ebeye ni pedua no mu adwuma bi ese ye inti hwe we kangen in the morning 10 minutes after waking up and what being no the next one 10 minutes after drinking coffee almost cells no still like active right no almost cells no afidia ni nyina expel ya see how this type of water na ni pedua very active inti kangen ko ni pedua no so kangen so no mama ye hwe ni yo na be ya dwuma pa this type of water me de manage ho ne say mo de experiment and actually is drawing addition for ye kire na mo ye kire amanfo enti no libi no laba na de atwam. These are red blood cells and they it's a machine is here when you buy 50,000 Ghana cedis obenyemi auto machine na pH tester buy me nsaka ho enti machine no e was special UV plates e wo mu eno ankasa eyi bacteria na efin na alkaline minerals na e wo nsuo no mu no ni nyina fa top enti ene ne de kangen na niema ye fin e wo nsuo no mu nyina nso fa ha ene ne acidic water na ebia wenum yi nkan scent e wo wenum wo
Yes, mouthwash. Just any useless. Any useless. The acid woman, yeah, unugu yamwan enye. Sir. Then what they will wanum. And I what they dware skin no so. Sir, a cruby diabetes, a cruby ababe 2. Also cool 9 was acidic no more. You lie bad. Within 3 days, we see rapid improvement. Say wound in the air healy. And both waters are very useful. Yes. Okay, yada must say, Mammy obedi a dance so. Yada was we used to demo. Sir, or Becano Crescent, dear. One number be and that's your bargain. Come. I said, be anyhow. Nursing training, when you're pneumonia. Nti oba afie na me so nya nso bia no nom yi no onum number no amafo say number no one here won video for no omunya the advantage from picking from elsewhere 0241 we there what take came kura betimi dia fa 23 0241 44 91 view ade ani je wakange hu say anytime bia obefre any reasonable time bia obefre ye befa. Good. Any reasonable time, be our befre, befa. More far, next will be some more bia, no more common bia. And no one is our place order. Maybe I may pay 2 boxes, me pay 10 packs, me pay 15 packs, me pay 20 packs. You make it arrangement. Last November factory, when we bet told them 5 million. Number cast walk on was no for me and my family. Mmrantehene Yeboah maybe 1,230 Ghana cedis. And media money car, what they come out be a war of Chrome. And Yeboah. And 200, 300, 400 there. And no, yeah, me fan say, Kakra will be who ye no. People drive there, they come and buy in thousands, 2,000s. And next week, Papa, ya ba, na ya besha da tre, eduane ahodo na ye di ni pH no. Ni nyina no be 98% acidic. And this way, sir, eduane ne be brindi. We nya kangi na alkaline water palm farm balance ne dia. Na wosan ko twen acidic water. Typhoid no be solve so what to pay to. Better was say. I was for about route to Patamonia de Abaho. Ayo about route. When I'm new road to Quano so we free micro traffic light and also air new route for main road, no. When Sabin comes so about route to Quanta, very, very popular Johnson. We do how Omanako and Mukakrabia and Sandy Faso. Tia. Look, be a massa. Ubia amma warning say mo manu so to the full demonstration near the bamoso already some pa masa fa number na bra bi na sorry can get number ni nie send a medical anytime you be free be fa see ya ye ka say bo modern so be free you know e be di nkomo 0241 44 91 0241 44 91. Madam I say I was for ye di dwumadie no abawie ye de owaso no wontie ye kanjen for mobe tumo ye pao meso me wadanse die na chiri thank you madanse die thank you eno na wiase na once me gi achinyi oti maba factory wan kasa abahwe sedi munya modie madanse die no ba madanse die no ba kanjin water no eye medicine ankasa ye dro medase na no ma no kezai bena mase abusafo mama yentoa yendwumadie no so ewo Sompa 93.1 ene Sompa TV no so ye kono 10 abusafo maka odifo Samuel asema akire mo sa odifo Samuel waye fidie ompama aboa no ane kosi fidie mu Yesu Kristo ba no wanwura fim se wokosa yade wokosolve problem amanfo no ane rashid on problem se koye odifo Samuel say apart from adia etie nyankopon mra ana etia wo yonko nipa na setremu yidie no asem problems aka nyina ehawo bia ono komu nkotodwani mbompa ya obeti ase pa say yes nyameti ase pa
wɔse nneɛma ɛkɔ so asetena mu a wɔnte aseɛ no biribi wɔ akyire ɛnyɛ kwa so na wɔyɛ no wonyi musika nkɔpɛ ma wonyi musika nkɔwensa so no gua na ego nneɛma no kora watete so said the na betimi ne other stores are competing. Say people are running away from your store. Now waiting they cause something behind. Yeah, cause some for process is here. Something behind. It is bre. Nebra ahimobuano. A Jabba family house. A Jabba family house. When you has been that Kesianoa, a see traffic light in the China and I say fence so. Ubi so be our turn dear area where. Or better say we do for somewhere in the one or the numbers are 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19. Odi for somewhere say opede na ni abere opede wanyi bibia ni opede wanyi biri odnye bibia ni odi okọ akate odi for somewhere say mere menyim ni se be ye na hwe ade ankasa ena no pe me ko na ni pe bufa so ho kama anya sem ke ho de ho de papa oko choba na se ni pe bufa so wa na tete kwa na ti apo anya sem ketwa me da wase amoko ne numbers me da wase ntentra ho kwa me da wase awusefo moma yentoa dwumadie no so moma yentoa dwumadie no so na omono obaya san be kana sem ne so wasan su biu ne de na asem no aweho pa wose be mai ne humogya ne nyina wadano so wadani kuni so na asma be mai timi kan say sister ma family san to yi mame at the last word omono medical ka say ma miya ofo pa na ni say no your friend say kora ma miya acha ma miya cha akoso acha wa yenyam brasa na ono so wo ma ma mi opa onfa gibim pa no odin emre ma mi no bi onfa bi mawurade ono no aboa moja hwieguo na ade ama mi ya ye obehunu na ni so asemansa na wawu wo ya anyan bayi ankasa ma mi wo bayifo kada John say ya mra bi wo Ghana ha no mo a mesi nipa na hye mra nipa na sesa no hwe kada John madafu bi ba ya boaten wanya ne baby ko oba kumasi abedi jali time enne nipa bebre wo Ghana han menne jali mra bi ni soja ba mra bi na enne o masa afe sa mra no yete ha ene ya hye mra se ne de obi kum obi a esi ebe no hwe akorai mami betrai bemma ya trasa atraisa sa opesu okuni nua bai wadi kan abu na bra wanyam obi anka ho hwe o ene didimu ana ni kunu open na kunu okoku ni kunu hwe ko mo fa su kun abranti ene ye ja sankrofo yi a na mo ka ho nyina na nam ho ene ono nipa na ono no kofa ba no maami se ni nua wode na ma praise for prensa emprenna so ni o at times nipa bi ya de bi a mom yen take for granted o awurade nyankopon so what you say katajaw enne wo bitimi so na yirim no wabo no kwa yesi awale sam enti mun kofie nkodi wo bitimi so obi mu bu no na panimu bi atutuntuma na wakwa yi asam no hwe be mehwe kana na me dede bi ameka abrante ne woku madamfo no mesi manini na ne maame wo sika wo try say ekodi sika be famba jali time me say madam for your friend ya boatin abrante ne face the foreign squad yeku no bi eti amasa no ma we aboa ma nipa bi ehun say nipa so masi ye say eti sese be me yes akra ebebe me ene ma nipa bi edi nkwase asem ukoye so anum wi o de anum wi obekun o we do anum san wi obekun na aye nkrofo bi de wadi ka hwehwe nipa tiwo esu sisi ya ka according to nhwemu chese ni maami anka so de obai eba wiase kwa no ne ompa obai ani mahwe chese akọ support ni kunu enti ompa na obi ba o ya twa ne nsa sa maami ne de sika ma be ma no se yes no ne no place okọ hwe wo no so ebu bi ni ti ko boss ni twa na ebu ni twa no so kula ya abota wa bo tim kata jawe na me chese ebu bo tim sa branch ekura no
hwe wo bai yesi dwuma bi yesi hwe ho so hwe omo hwe omo hu ye o eje omo mpa asem omo kokko omo aka no me de ko hye dem ana je wo se kurase dan se wo de nadoa ana opempro no se wura ede be biem ne ntinka wonya biem na ampaniam pa ya munua bai obi di hye no akofo na bakro mo hwe abru na kunu atwitwa ne sika ma na gu odu ho so yesi ama light of Ghana asem bu asem papa ni Ghana it is no more cause I'm saying ya shamra but mra do me bia sesando e do me bia soja ba no mo me san fam na wo kwa bi so e wo no ma bim but upon that kadacha omo no areto onyamensem say ye hwe Deuteronomy 5:17 now was say you shall not murder wo ho san so na Exodus 20:13 so esa kan asem kro na was say you shall not murder na de atwa to on kro Exodus 23:7 kadacha or say have nothing to do with a false charge and do not put an innocent or honest person to death for one boy no man di sa abone na nkasa no eno krampo no emra no e wasenke so mu enti de oni mu bi ode ade no kra no enya wo na ade no e fa wo ho wo ba begina ho maame na e me ya minimo no nana minim se bia bibebe de sa wode wo ma ba ya se but maame no na minim se bia beto da bi meti asem na e ma se fem kakra but waye waboa ma wabaye ama woni pakra ahwere no nyankopon eho atemo no nya de be cha wo kwa e mo ka ho ni nyina no omo ka no ma memfa nkwa akire jaga p ni gimen jaga p da gimen e tutuo no sata sa azonto yi ba mi ni kun awu no ene ya be mo mo na seven good guys ni no se ketechao se minim se bia omoda de oya de na nkasa ahwe se ye de wabasa ha se no menam wa ha se no mo pa ni ye twa wa se manam no awa ya firi so na de okasa won fa ne nsanto ye no na nam no enam ne na awa na akwa sha de no se onye ne yie ma no na eye ne ya wow na watimi aye say investigation ne koso ni nya they should be in remand na investigation kwaso ba kasi eja omu nyina say your friend is saying bibia case bia e bearable no e wasi eja ba bi kasa woni madwuma chan ye nanso ye gimi kwa ne anim se dokura to ahye aben yo e wo Ghana mama yo owo bibi kan bi o sorry dia mo kan se mama ko chan o sari 15 million ba say menye nanka won dimi mlafi na me se deshe ne media ji enye amena o kote ne china ko mo busu na busu efo ni je menye ni na me se menni na deshe ne media onza de oyi yesu ma na wose monyi musika na monyi fuma je nkwa ma afi de wonu no ho de bonsan bo no pa sa wonye no wa ya wie enti wodi 15 million no e be brabra so me se ma me na de a wa ye no this wo ya kwonchi ne be 80 okay kakra be kan hwe mo jagu pa na nipa bi fa hwia de nipa bi o ma ka ta no munnim na omono Asem we Canada se wokọ na ye buru bi se wawia de a aya adwene hu mienu pa ansa na wono sa koburu bi efi se enema bi ho no ma na meso wa bi ton petese na ma bi ofra na ntoma na akwada atade ne bo den pa ma me ne de kode nyame ase na wo hatem na ne ntoma no fa atade no na ya patade ya na obi se atade ne tema no ne ntoma na no ho no come and see jija buru mai moja yunu no achire mamba ko we fie hwa ne bata wo ketwa se wo fra ntoma na afet se de man de ya hwehwe tawuri ya hwehwe no bi se taw na se wontoma mu ma hwe osui se da no buru be man no ya buru no kwa every be be a sport or no monsa o use BMW red and another BMW red si ho na obetu ne car enti ensanom ne nani su tan no and what this safo no AC BMW red anya ne dia no na was park obi gate no oya enko fiche sa na nipa suspect ne sa kwa no ka no wia pesa nya ne dia no musur me man nkasa kura nchirim jija buru no koda hospital bed da otwimi na ni so tinu nyame boa ya wanwo no na ye bisa na no ase no so also use the same BMW red sa na sanu no ne bri na ni so ate ampani e ko mu se amanfo tutu ye cars nyana sa BMW red no ada so sio
ne safo na wa kwa no eti eto da bi wo koduru ba bi ne ya buru obi a take your time wunim adekora hasi kata chona na anu ya asem toni asem ya kan adankwa ami asahemfa obe man ya okoye adwuma ma mi free ni fie se ya konfo bia be sa ne da asan enti ticha obi a be defend se no ma mi obe man wonya konfo ya ne wo fia ma mi se chinchi obi a be sa ne da asan enti chinchi na nyame ampata e na ba mi anto nwama nke bunu ko ko dem ho so da se bi ensi ensi ho oye mesin minim de nipa bi kwa ya sa kwa no abeda be ma adwani jane ne ma nyina ho to wuram e be si ko at times you kill innocent people. Me I take him radio share and say so dey ane dey twesem ne say beba ba dey nam no so beba no onue ara mo nya yakopon sem omu che ne mama acha wo 50 million ha akuacha no abusuafo no make tro mo e na mafo tese omo nkosa aye friend say afuru no na nwea ne mra krofo bi buafu abusua no mo pese ase tole dey omo pa ene dey omo abusua na ka no omunya ne boko se ka omo boy so ne manu ngu ne yehu kwa be fa so omo nkwasa ne grave no anua ne bi mfamra ne yehu na omo peso omo mra me entrase because this omo kuni pa ne kununu obi de she omo kunu kununu e de awale bi no kwa ya makwa awale bi no awale makwa bobo no atwitwa ne sika ko be wana na wo hokete wana na wo hokete but anyone who takes the life of a human being is to put to death that Moses Imrana na ewo ho na wasanka sabre nyina no nka ewo ho adajo me hu o maka chom so mo nkwasa anwa me ba asabato so obi pese o mo mfa efunu no so na tini bi mra no mfa nya de mama yenko okay so yen sanka na de amoma yen hwe ne wo betra si na asem no na yen troaso so yen saka no ye bekoso yo mama ya waba ye mo akwaba ya eja ate say pacho me hoye pacho na mo so ye boko pacho what they say pacho e frame Jennifer na edin me efia foriwa man foriwa good wo fi kuro be so if nton so abo so yo ai mama kasa papa enwumre de me beto am ha e ni bresem yo ya branch bi a friend no Dennis na mi se me boni di amufa na nipa na me beka na asem no obi hu no yo minimum no na aya o mame ye adwuma ma no ebia opade a oba me ho afia me panie ma bi obetimi aboa me na maye metane ne yesa ti me oha no beka kire me se onya contract bi na scan so ti se metimi aye den aboa na se o t-shirt na me yeso okay na me say contract no so mo de ye free SHS parade into no within 1 month se me fa ne mana o di scan be den ebe ma me nti me so me gini di eya mo fa ne me gini di onye nipa boni ni ti e ma me ekope ne ma ni bi ye den e de ma no ti 1 month ne so ye no na ase na da bi ya den abem e ma me friend no da bi ya me friend no me ko ne ho akwesa ya na da ti e ko so abe 7 months e na me ko report case no CPC police station ho ene ye be chi amufa ti a chi amufa no say e na danfo bi e friend Dennis Kwakwa oye MPP communicating director ono communication director that time no ene ma ne contact ne ma wankasa Dennis ene de contact ene de contract oba ene wo kan sembe oba no oso wanya contract woso wanya contract bi na opese me boa no e wo sika se memmoa no eti ma me soso me di me sika bi eda ho me ko fai e de ko fa ne ma ne yeden e ma no e mo de ko t-shirt na 6000 makomako 6000 e no mo return bi enti o mo return say sika o mo de ma me 45000 e no wo so o mo de ma me enti me ba che no na e free de o mo free Kwakwa e na Kwakwa say ye no kre na oni Kumasi Dennis na kan say Kwakwa e na ma no be print ye Dennis na enti Dennis no
ɛna ni kwakwa bɛgye tu mu sɛ ɔno na ɛhyɛ de ni sɛ ɔmɛfa nneɛma no nyɛ den kwakwa ne MPP communication director no Ashanti region yes ɛna kwakwa yɛ sɛ oni Kumasi na ɔwɔ Accra nti ɔba ɔbɛba na msuo nti ɔma obi bebeli Dennis ɛna ɛkɔɛ na yɛ Saturday nti Monday ɛna yɛ nyina yɛkɔ hyia wɔ CPC police station hɔ kwakwa bai ɛna de obebeli Dennis ne so bai na Dennis so wɔ hɔ ɛna kwakwa bɛgye tu mu sɛ ɛyɛ no korɛ ɔno na ɛma Dennis bɛyɛ saa adwuma no nti nyɛ sɛ bia sika no Dennis agye sika no wayɛ den wadi na sika no ɔno kwakwa de hɔ ɔno so pray sɛ wɔbɛgye na ɔmode ama me ɛna police fo no ka kyerɛ ne sɛ na sɛ akyɛ wontumi kwagye obi sika na woma nipa na wonkɔhyɛ nipa ne bosome na ɛkɔ afedeɛ asɛm no ani ɛɛdnya nti wɔsrɛ no aha deɛ ɔmo police fo no ka kyerɛ me sɛ hɔ no ɔmo naika nti but ɔmpɛ sika no ɔnyɛ den ɔmfa ma me ɛna ɔgye to mu sɛ wate ɛna gye sɔre so na ɛkɔ bosome mmiɛnsa na mente ne nka nti mɔwaa na Dennis frɛ me sɛ kwakwa ama ne 10,000 sɛ ɔmfa mmerɛ me ɛna me sɛ menye nti ɛhɔ no ma mepɛ kwakwa number na mefrɛ no ɛna me sɛ bra na me mu de me ka sɛ na wo ba betua sika na ɛkɔ afe 10,000 na wo de brɛ me menye nti police for no so ka kyerɛ me sɛ bɛyɛ anka mempɛ lawyer bi na memfa asɛm nyɛ den ɛma no nti ma mekɔpɛ lawyer ɛna mede asɛm ne kɔmaa no na lawyer no yɛ sɛ sɛ wɔde 10,000 aba mengye 10,000 no ɛna mesuo na mesɔɔ 10,000 nim thinking sɛ bia obɛtuatua ne kakra na ka mensa aka me sika 10,000 ne baayɛ ɛboro afeni ma twe dedi saa kyɛ sɛ menim kwan a memfa nyɛ den ɛmfa bra no mfa so because kwakwa ne deɛ menim ne number menim baabi a 2 years ni ma twe na menya no nti me wa na mete sɛ Sompa for a moyɛ mu oni bi asɛm yɛ den ɛma no na me de ma asɛm bɛdan mo bɛ boso me mienu ni me ba yɛ so ɔmo frɛ Dennis ɛfrɛ kwakwa ayawo de ma nsi hɔ de yɛ de ɛne yɛ bɛka asɛm Dennis akwaba tena ye eja ona ukosema maami adwuma ona sawa edi enso na gu free mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu free mu de acid wompa ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water e ye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsuo a wonom no kangen akalan water na obehunu no kura make no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kangen akalan water e boa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kangen akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474 mafuya meya yesi hepatitis meto ase mesremu asa waya bi na ekiki me emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo junsomu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wode abafin fidie behwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumasi o Feyase woni Josbro filling station de hwenu mu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfrɛ 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa
Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Cash. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. No, I say within 1 month, it's canon. Ombetuaka. Ti ono so ya na also. Me petition bia ona me ne ye na se akwafa ma me ti me ko ka che no so opportunity say once I bosume pepe ne sabe kan sika ne de ono so de ne ma ne ma me e print t-shirt no e de nya ma me na print only or the blank t-shirt no t-shirt no ro no de ma me na me print me ne ye printer ti me na me print t-shirt ne de program no ti say do kan 1 month no eson na me ka che say ma me no I started da me ka ti mebusa no so a ebia okwako hu wei edisa na maami te do okay o ma CPC for bebe farming ti me frɛ no na me catch and say this is the situation woman na am ya ba ba chimiti me o counter back and o ma one of your guys your friend Bob na Bob no ebebe me nti Monday no na police for ne say yemra na yenyina ye kokohia ye kokwa ban na ojutum say yampa say my printed t-shirt na mano the scanner enya ready ti ye ready a or the beba nti be 2-3 months na the 10 of frame say 10,000 menye na mfa nkoma 10,000 or so kwaje na hene also ono ani sika let's say MPP panyini bi anka say one printed t-shirt ana I don't know me san kwase asem we say no ya na efu mebo pa o hwe master me ye adwuma we no at times no politicians they are the most dangerous people in the society means here ekramasi about 5 or 6 and now we ma me ko printed a t-shirt bi so de kwaye rally wa ha me ko printed t-shirt bi say kwaye rally wa ha me ko ye we me ye check kan ho ye mfamsi kama me meanwhile you are enjoying no babasi amosum na wono wo factory ye a t-shirt or factory t-shirt say wa usika na je say obi an kan kire wo say hwe mama me kan okre wo Israel yakopon nim say MP bi ana minister bi asa wo say koyi t-shirt me fan hwe eto da bi apabia di enti enum aye hene ti no wo di ate bibi ketua bi fa na somu a muntie ni ye ebi kura na minister bi na e ka say Minister of Education na e ka say ye be print t-shirt bi nanka ye di aye program e fa na somu no a no dimirika na o ka kire Dennis so print t-shirt also e barasa also ne contact aba it is an ete de a onu be wurem na wakwaje afiri mame ho so now legally you Dennis will be in trouble because bema no on say that me say mame adwuma munye very careful amanyofo amudi won achi no munye very careful now at times they bite like snake and then na make kire mu ya amanyosam ya dibi achi pen o na ye sua lesson pa bravo region enye nasem na ye hunu ye kwase ase pa nam se sa na te dia otwempro e wadukurum tai boys no di politicians that you know at times omo de tumidie bi eye niam bi tie nipa bi a ya na eya telling ordinary woman say on printed t-shirt 6,000 man up to date mami ye tweno asie ne say mami ye tweno no baba say mo sunu ato sakara na wunu aba no a we push it to that corner
Yeah, na airtime. Say, I don't minister be cancel, say, print t-shirt. Don't go and print it. Some questions, some they are very, very provoking. Uncle can say a program I would do at no many day. I just say I'm no case, Missy Cash. Mitifie. Now, see, cash say. If you crowd great now, they would mean now. In Rusa. None say cram beton obey a program and beton has a me son come in, me babe, Yerena Jimisika. Me bear me bisano senti bra. So she pa sent to you in me and Kakwa when I didn't befaso. Me MPP party, I am Papadia. And I'm Mamedia. Kwakwano, o Mmrantehene Nipa kura wo ka chen se on printed t-shirt no. Omra me bodi ni wa ha me ntie. No, Oman Kasasa or ye communication member. And you know, Omutimi Efatu so organize it, kind of programs. And it's bad. And yet Penny Bia, MPP Penny Bia, Nebia, washer one. Fine. And I thought that being so swa, meaning say we were walk out. I thought that Bia for Soba, woman, lady. Pidin, Etimia Baba Tobe just let us. And was MPP for Jessica. Nobody instructed him to do that. Obia man of Kwanse, Uncle printed t-shirt to be a who and then America. So I say, all men say names. Sir Minister, we say, Minister of Education. Oh no, man, to me, some printed. And also one farmer. Yeah, yeah, you know, $450 million. When or dimu 10,000 $50 million. Oh, Mr. 2 years. 2 years ni. Mami obey daddy. 2 years, Papa. 2 years. The Dennis, and no one can answer the Dennis Kwakwa. Okay. Omeboni pakura. Wa born no pass on printed t-shirt no. Omra me bodi mi entie. Ya mumfa tumi nya ne ma bi etesa. So mumfa tumi nya ne ma bi etesa. Na Oka chem se kanaba. Eno de ono akasa dia to say enye ono na ye panyi bi anhye no to da bia ya na no nyansa wo eye sa de eno nyansa ben pa na wo mu se memeti wo mu ya me ya na asko man pon hin na kom hin na asko man pon hin kan se men konko ye biribi ne makoye na makoje obi ne ma bi na wo kura wo nim se wugu partner ni mu ase when me say MPP party na MPP party no a party in power. It's 350 million. Omunya. How means and of us obia man instructions bia say okwa print bibia. Okwa yem ya dana sia manambo na abua ka de simu. Meanwhile no wunim anya asase bia obeka kire obayi. Because wa hunu say enyo no obaje ono ye contract I don't beto no anokasa no kan ka kire me say Dennis bibia ni aminko busa amufa no because onyo na beje niema no wo me ho very good ana me say na wa meje niema wo me ho ya na police station ho no wo beje tu mu say wo na ama na beje niema na kofa 10,000 buy say 10,000 no Dennis friend me say wo say wonye ntimi na me ye maji say ka minya sika na me de abrel 2 years we are say yantane sa o MPP communicate and was a church on the Casama MPP. On the Casama and Aquabanisi. On the Casama MPP Kruma. And you're non communication team. Monya dear is a woman. Moya dear Munya is some young computers already. Michael. You free, I'm if you can't go. Yo, Asem Mpe Nipa. Let me tell programming. Oh, Sompa. Let me tell you now, say me ba. And I'm Kwakwa Asemi Dennis Kwakwa, Asante Regional Communication Director. Me can be out to my media so. Mr. Mami Kwaje task. Aluminium glasses, partitions, office. And Mammy Jin Kunya sect, and Mammy J. And no matter what them who nenam almost 101,000 mammy. Up to now, to my friend crowd on fire. Me corner John 2 years in me penocram me who no friend cross on fire. Timmy program in Amsterdam be my memory. Na me family to so. Na Jumo Dino, Okromo Hano.
Jami Baya. Medase. Master, say me Yeboah Afari na mbese wajuma 1 billion ne 100 and ka wonye o. Janokre. Because we there for wabem nti ska ho. Ordinary my pa na be say wajuma. Na at least go tue 2 tests ka won started da. Janokre. Oh, Master, Asem mama yen kan okre we Israel nyakopon animo. Because on so ye kabia. Asem ba ha say no. The assessment ye biara. Because you also respect the party. Party ni ebu no. Yebu mu nipa. Enti ye bomodi bia say Asemi enkoda enkotodwa. Mami kra wanya botra nkoba report ya mampanifo say dabre ya gibiribi edi. If you say wa ba mu nti. Yes, we are not worried any din twasuo. So na ye from massa ye ni say man ye say can be kire oba ni ade ni nyina. Ara wo pass ni wotumi a. Sa na ye no. Na wakose oba bi adwuma. Na wo de wo ko yisika abo yira ko homa. Na wo madidi na wo mako school. Na wo no soso e ka bedan so na ne magufie. Ase ne say. Ase ne say. We cry report man. Say MPP penifo nyina. Aso muti. Let's wait for tomorrow. Akatacha onim say ye di obi atema. Enkom beba. Akatacha na onim asem na wo ka asem bi. Oye a friend say a friend say oforusu classmate. Edumre bi kra no. Maami kra nka te say de Akatacha wo kan. Koye ani anya problem. Muti achefo nte ne pa o. Ena me bato say maami wa me yam hia hye me no say eti opani kwakwa ahwama ade wei obi a ye be break 80 ana watrewa ma sa asem ya bai ya ba kwa election time ana we ya pi we ya big blow twa ya big blow na nkanya obai nko ade hwe se wo kura pode na kwada o obi dia 1.1 billion masa eno kwada Mr. Kwakwa aye me ya hwe na no ye call empanifuo bi wo asemi ba ye maami wa twap kwan be de ho ya MPP empanifuo bi mo hyanka ya te won bi ade ne ko break 8 na sanu mo be kokko de 8 ne be nya break Ghana fo enti na me pesa me kan nyansa Mr. Kwakwa wo wani tua se ade we de ya boy ho moden akwan bi so maami me beto na me hu na maami das na me ka jom ei Mr. Kwakwa ya ma asemi ya ba ade ne anya na muntie ne yepa Katacha bra asem ne call police station no de nanka yenim ne se enka ekwa bi so no maami opani na nkwoni no enne call police station enne wa bagi tum yenim rase se memede Katacha uka na omye chemia obi obeba bagi atum se amia na mesuma nipa sumasi no sha nipa no yamane ko na wo be yiwe afim Atiefo nte na Ghana sema ye kan obi be kase sei Mr. Kwakwa ba be kase de bia sebe ye nyimi sa nanso ya anya ne sa adwuma na ye no democracy adwuma ya mfa ho se obi ye sei ye fair to because you maybe no ofroso nko ye nya pro ne mami ya ne nya problem say ofroso ye ne classmate into on rank asam no ye ne sabe ye nso empese obi abegu ani ma classmate Kwakwa classmate no Kwakwa classmate no lead na say you say so na dey pe asam ne buy obo ho pempel for no ho ban ya na also so ye panyi se no bo ko school na ni mfie no ebi a yesane kwam na classmate na den went me anyama ana Katacha baby ansam ya fa asam ketwa mami wa ba fia acho opani de mam se me hu ni ada na ose omu na wotumi ntino enko bebia yeni yetu aba na nipa bi kwanya atumi ya de wo keka no de jai wo ya mambuafu yeni yetu aba na nipa bi nya atumi sa word na nipa bi wi so wo nyai hwa ya batu aba kokromoti yeni ya dia wei me dia enti nipa bi nyai Mr. Kwakwa wada ma MPP fo mpanifo yeni ni mu musabe mudi mu huni asam na beto dwa na esra mu wo kira mumra na yenhwe na sika bi obi amuntua na yensam na fidie so ni emeka so Mr. Kwakwa asem na ba no sabi because election time break the 8 eba wana moka yo break the 8 eti Katacha omumra na mnuso mbepie wo champanifo ni bepie
chama ntumi so okromwa omuina beba Kalacho Yerwa Dennis Kwakwa say no regional NAPCO director and Ashanti region Hasenum Echombe you know as youth organizer. And I am Sabra 2019 and obey youth organizer. Now I am Sabra na emuhona say your 2022 into 2019 ma wonya ye no katacho sabi osa oto de na bedru ebi wo ho a na say tobre bi na enipa ya ade a yenye de ye ho beso karacho for so born bia na mabo enti yeso mu free ho na nke ye de fifa mpanyimfo bi so akwa remember ya kasa ye nua na nabo ache na bi be 2 weeks ago na say me friend wa asemi hu ya wa office wo ma ono kraka so ne Yerwa Dennis Kwakwa ebe kasa enti ebe hu Yerwa na bi na nabo ache wono na lawyer eso ono na ye national organizer edema MPP amanyoko no ye friend no eno so be na ye senka ye betimi dia afa wuntumi so chama wuntumi so na so very quite unfortunate ye no ye nsa entimi anka na ye nim baabi nso so ye ntimi ye nim baabi otekura ye mfiti prekope ni fie prekope ye ni Yerwa Dennis Kwakwa nso kasaye Emma me sade fa baby ono kra me bona homa ma na minya me sade fa ono ankasa ni nipa bi ni bade bi so ya ono ni nyina ye ewo adwumanim ena ono ni di nkomo ena o kire se asam ne ye nokre na emom se be 3 weeks across 2 weeks ni wo kwa akrant no ye man up to last 2 weeks Friday na etwem no beba ono mpanyimfo bi kokasa na adwumadie no ono ankasa ni tumi mu no ode hye na emlem na wasen ko wo mpanyimfo bi amane ansa na wahyehyɛ saa adwumadie no na wɔyɛ ho nneɛma nyinaa ne ntotoyɛ nyinaa wie ye minim sɛ ɔyɛ organizer na sɛ wɔboaboa dɔma no na mabunu dɔma no nti no onim sɛ de esi boaboa adwumadie nso so yɛtimi organizing nti ɔno ade ne tumi mu na ɔyɛ saa adwumadie no bra ɔkɔyi mpanyimfo aso kyerɛ sɛ sei ɛna ɔpɛ sɛ wɔyɛ no na adwumadie no so no ɛyɛ free SHS ɛho dwumadie ye ne MPP amanyoko no ene e baabi e bedru bia na nado aye ade nkwada dodo na no o manya kwan ekosuku o ma no mo gyina kwan ho ton ade ani ade nyina free SHS ba ye nyina ye nim se timi abeboa enti na nado jiwutu ye moamo e wo ho na emmom no eniema bi wo ho a osan woto de na bambedro enye se wo ye youth organizer no at that time ninti no na wasa wo ye bibia wasa wo bompanyimfo amane wo nyu o masutire wangasa do tumi so hihye ne mawie ansa na bia ade na dru ho no okobɔ mpanyimfo amane no so se wan kan ya nkyerɛ nti ye taa wachi enye ye ɛna dwumadie ni se ka na ba yo se de na ka bakula mi bi so ka ba ti se te ya hye na ye kasa no yare chaw tesi a ye kasa no ɔno ankasa no wo ye your friend say communication director edema MPP amanyoko asantemanta wa say wɔn mo kasa edema amanyoko no wɔno ene di wo kasa mafo bofo tena na sabo fotene de ma wo mo kasa de ma amanyoko no wa asantemanta ma say no na menti ase se panyi ti se Yerwa Dennis Kwakwa watsena ho a yesi aka na yi nanta na aka to se sei ena wo matsena ho amasa amanyoko edi amanyoko kakraka sei ni din abebata Yerwa Dennis ho ena wo de yede na betena se nom ena ye bodi na mi bi sa 350 million na ye ka ho asem no menim se Yerwa Dennis Kwakwa no na ko share ababa we dwet anasa ko share ni dwa mintemi hu hwe sa da sister iba ase na ne made ode beto aduane ama mo dikula na ya asem wa se ni na abrabo obi a wono ankasa tena patamu a wotimi ekofa wakra t-shirt eba duduo mu okra na niema de be ne ni dwa na gu ntimi nkoho bi ne makula mpo adidie mu so akadacho ne owokunu kura mpo a wotimi nya bibia mo be ma no so yesre wonum yenim se afidie we se nya afidi kuma bi anasa afidi ketewa bi yenim se yakwa akire enti mpanyimfo no wonum tie Yerwa ya wonum kwa yi wo mo kototo abayi wo mu nansen titire ni de man PP amanyoko yenim ye na JFK Yerwa Justin Kodua won so wo trefo panyi a won so da amanyoko na mu nyina mo ye Kumase boys Kumase guys ahaya na mu fire enti yesre mo ekatu ana aka na ntia na akatu nti no momla na mudin na ye na ankwa akire momla mesom yesre mo Yerwa Dennis Kwakwa na akwa fa aba na so no yesi akwada obewu to wa fichira
kadacho asem bia be ka fa sa asem no bia no na okum no so din pam den no wo me ya dum no sa asem we so me yin free asem na so din timi ma omo me kan ya yeso ye kan akosi buru nyabre ye kan akosi buru nyabre I Asem marketing manager Dennis afre sisi ase obacho nyame ya duma ocha oni kwakwa baba fia na de o se mo de bia na wonse bebe e fidie nso wi e 1 pp panipa na sa so because it was friend say Ewa chairman sabonso enti se na tie bia no enti wa kola Dennis Asem marketing manager omo nyina abam na minim se enu chira no na mpanifo asori MPB ankasa nyina nipa mienu na asem na ba MPB ankasa na enu chana minister bi ankasa minister be kasa nyame adoma ye kwada ye bi on be frefre wo de kan akoma to Mr. Kwakwa wonim kasa panso by sad say on na ye panyi omo kasa ma manyoko no wo asante manta so na da o ma no ye rade ne sia kata chobe ma wo de ye nka no na empenifo aka na ye ne se animunyam unye bia yense no uye bema ansa na obenye animunyam no obre ye wu ana din ansa na obenye din no ne obre ye eti ye bo ho ban ne yense no ye besere ye wura kwakwa oba ye ni ankasa de no tumi ko se de no oba na se prim na koma no na kanya asem ketwa na so nyina de no tumu sere se na dawruma o de onko ye kura se wo kwakra ba na se won san kan nyina akra fa kakra bere wo ebe pia no ye nyina pese cover party chief producer frew o she Wednesday o frew sa wan fi no wa test wo ye voice dia blow ni nyina no bu ni se sabio tonto bi ne no kasa na sabi sumni ne hwim ne num nyina ba na sti na so be mia na ya se kuna wa kasa na beto hwe ba bi woni monyama kodo se wo se no media mesram pipi mpenifo because how many yam no kasa yi ye wura chairman to wuti ya se one fra brand here no anya sade onye to me mfiri nsem no on for this cabano because tabu me say master mpenifo no say ya ye nhye obi ana no kra say nhye won no eti obi sa say wan and a printed t-shirt yi ya printing no free day so no man ya na mpenifo bebre ye de jiposo say mpenifo ko print yen share no ba we de na that is wrong and say we ya de ko mu record sumo o mu nyina de ko mu record sumo ete to da bi na se be ya e bi am organize program bi say the organize me we bibi wo me din mu a enti me sa say why na sponsors ade kada chole de ya no mo taye enti ono onim se ya wanya fans bi wanya sika fans no nya na hene oh so ya mo jeje omo jeje sika o mo ho kada chole ya na nsa ye mo position no be say na wa ye no ma bi ansa na ye dem se wo dem ne de ma wo sika na mba ya be san ka se wo chena momra ade ye che momra ye be ka kosi buro nya bre office na me ye mo ba oni me pacho office na me ye mo ye mia no yo bebia no ba mia na bebia office na no na ties na glasses na ni ho no di wa mi sa say one de ekoto ba ye wa na ntwinam se kan ye ka se etwa e betwa kwasa o eto me so no ntem mama ye nko abe heba clinic enko je second sense edru edru bia ye de sayade edru bia de sayade e wo abe heba clinic enne na me kan okra kire wo obi nko abe heba clinic o san ho yade mfa yro ko fie sane ye tie bia yade bia ema yade o mema yade o eye prostitute sedun so mu yade o onipa yafurumu yade we tie tua so emu yade bia no abe heba clinic o sa apatra new site na wo kosia no tie ta so kwante pos bia so da ka si minu se kwantare so opa betimi anante hotel ka che bi esi kwam ho no obenkum so no enkwanta da nifa so no ane opa afro taxi na atrotro obaji usika fia bi na wakasa wo ko abe driver bi anim ho mate bi anim ho number no ye 0243 345392 0243 345392 omo branch no ewo branch kese no patase Estate Johnson oben brother man sport hwa udru brother man ho bi so bia say one family clinic we am ye expert in pains womo hena ye becho chufu praso womo ho asimfosu aguna so edru ene mankasim
central region hɔ deɛ wadi baabia bɔmmɔdena fa wo pain biaa kɔ hɔ wo ho baabi a yɛ ɔyɛ biara pain ni pew wɔn pew ɔbɛkɔ ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm nti moma yɛnhyɛ no so abusuafoɔ moma yɛmfa nsi ha na yɛmɛyi mu so nyankopɔn pa ɔkyena mobɛte yɛnka Sompa.